ассалому алайкум тамошобинёни муҳтарам. Нашри навбатии барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. Дар студия Оишаи Саттор. ислоҳоти иқтисодии таи солҳои охир амалишуда аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба беҳтар гардидани фазои соҳибкориву сармоягузорӣ ва ҷалби сармояи хориҷӣ аз ҷумла сармояи мустақим мусоидат намудааст. Айни ҳол дар Тоҷикистон татбиқи 70 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ ба маблағи умумии 30 миллиард сомонӣ идома дорад. Дар 10 соли охир ба иқтисодиёти Тоҷикистон дар ҳаҷми зиёда аз 33 миллиард сомонӣ сармояи мустақими хориҷӣ ворид гардидааст ки қисми зиёди он ба рушди соҳаҳои энергетика, алоқа, сохтмон, истихроҷу коркарди канданиҳои фоиданок ва бунёди инфрасохтор равона шудааст. дар рафти баргузории иқдоми якҷоя ҳал мекунем дар ноҳияи ҷайҳун роҳҳои мошингард сангфарш карда шуд. Дар ин чорабинӣ сокинон ба таври дастаҷамъона дигар корҳои ободониро низ анҷом доданд. Гузориши хабарнигорони мо Худоидоди Раҷаб ва Искандари Саид дар ин хусус омода гардидааст. бо иқдоми кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон таҳти шиори якҷоя ҳал мекунем, имрӯзҳо дар шаҳру навоҳии вилоят корҳои ободонӣ вусъат бахшида мешавад. роҳи мошингарди деҳаи ҳилолии ҷамоати деҳоти Қумсангир ки солиёни зиёд ба таъмир ниёз дошт, акнун зери аксияи якҷоя ҳал мекунем сангфарш карда мешаванд. дар идомаи корҳои ободонӣ ки ба хотири истиқболи шоиста аз сисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ гардидааст, аъзоёни кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи ҷайҳун дар дигар ҷамоатҳои деҳоти ноҳия чунин корҳои ободониро амалӣ хоҳанд кард. имрӯз бо иқдоми бевоситаи кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар деҳаи ҳилолӣ бо тариқи ҳашар зиёда аз 1 километр роҳ барои сангфарш кардан ба нақша гирифта шуд ва имрӯз дар доираи анамун ташаббусе ки мо пеш гирифтем дар ҳамин маҳалла аллакай мардум ба сангфарш кардани кӯча яъне ки дастаҷамъона баромаданд. қобили зикр аст ки амалигардии нақшаву барномаҳои гуногуни давлатӣ дар самти рушди маҳал ба манфиат буда, дар ин замина инфрасохтори зарурӣ ва шароити арзандаи кору рӯзгор барои сокинон дар дурдастарин деҳу рӯстоҳои мамлакат муҳайё карда мешавад. ба хотири вусъати чунин корҳои ободонию созандагӣ зимни баргузории ҷамъомади фаҳмондадиҳӣ аз ҷониби масъулини кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон гуфта шуд ки дар доираи амалигардии аксияи ҳизбии якҷоя ҳал мекунем аз ҷониби масъулини кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи ҷайҳун баробари сангфарш намудани роҳҳои мошингард, ҳамчунин баҳри рушди маҳал давоми соли ҷорӣ тозаву хуррамгардонидани назди биноҳои маъмурӣ, тоза кардани ҷӯю каналҳои обгузар, заҳкашҳо, канда баровардани оби нӯшокӣ барои сокинони маҳаллаҳои эҳтиёҷдошта, сохта ба истифода додани бинои маъмурии ҷамъиятии маҳаллаҳо бо роҳи ҳашар, сохтани майдончаҳои солимгардонии кӯдакона, шинонидани ниҳолҳои ороишиву ҳамешасабз ва ба ҳамин монанд даҳҳо амалҳои дигаре ки баҳри беҳдошти маҳал нигаронида шудааст, марҳила ба марҳила роҳандозӣ карда мешавад. Худоидоди Раҷаб, Искандари Саид, ноҳияи ҷайҳун, ахбор. дар ноҳияи Файзобод шахсони саховатпеша бо маблағҳои пасандоз намудаашон ки барои сафари ҳаҷ пешбинӣ шуда буд, дар обод кардани кӯчаву маҳал, бунёди роҳу синфхонаҳои иловагӣ ва бунгоҳҳои тиббӣ саҳм мегузоранд. дар ҳамин замина як гурӯҳ сокинони ноҳия тасмим гирифтанд ки дар ҳудуди шаҳраки Файзобод сохтмони 2 манзили истиқоматии 3 ҳуҷрагиро барои оилаҳое ки худ ва ё фарзандонашон дорои имконияти маҳдуд мебошанд бо тамоми шароит анҷом дода ба истифода диҳанд. гузориши Бобукалон Аминзода. сам гузоштан дар ободии маҳал ва ба ин васила беҳтар намудани шароити хизматрасонии иҷтимоӣ ва иқтисодӣ амали неки инсонӣ маҳсуб ёфта, ҳар як шахси ватандосту бедордилро дар канор гузоштан намемонад. ин аст ки имрӯзҳо дар ҳамаи шаҳру ноҳияи мамлакат шумораи чунин ашхоси саховатпеша зиёд мегардад. дар ноҳияи Файзобод низ тадбирҳои ободониву созандагӣ вусъат дошта, дар доираи нақшачорабиниҳои мушаххас бунёду навсозии шумораи зиёди иншооти гуногун таъйинот дар назар дошта шудааст. як гурӯҳ сокинони ноҳия тасмим гирифтанд ки маблағи барои сафари ҳаҷ пасандозкардаи худро дар ободии маҳал сарф намуда, аз ҷумла дар ҳудуди шаҳраки Файзобод сохтмони 2 манзили истиқоматии 3 ҳуҷрагӣ барои оилаҳои имконияташон маҳдуд бо тамоми шароит бунёд намуда истоданд ки дар марҳилаи анҷомёбӣ қарор дорад ва мушкилоте ки дар самти роҳу хизматрасонӣ дар садри роҳи аҳолӣ аст бартараф намоянд. тавре онҳо иброз медоранд ин маблағро барои равона намудани волидонашон ба сафари ҳаҷ пешбинӣ намуда буданд, аммо бо назардошти он ки ин амалашон нисбатан савобаш бештар аст,
аз сафари ҳаж даст кашида дар ободии диёр саҳм мегиранд. ин шахсон низ маҳз ҳамин ҷиҳати масъаларо ба назар гирифта тасмимашонро дар самгузории ободии маҳал гирифтанд. оилаи розиқовҳо аз ҷумлаи ин гурӯҳ аст ки бо тавсияи калонсолони оила маблағи махсус пасандозкардаи худро дар ободонии маҳал сарф намуданд. маблағҳои ҷудокардаи худамро ки ба зиёрати ҳаҷ мерафтам саҳмамро дар ободои ноҳия гузоштам. аз ҷумла дар ҷиҳаи Бустон аз маблағи худ як идгоҳи замонавӣ сохта додем. бунёди роҳ, кашидани хати оби нӯшокӣ, бунёди муассисаҳои таълимӣ ва хизматрасонии иҷтимоӣ аз ҷумлаи амалҳоянд ки аз ҷониби ин нафарон анҷом дода мешаванд. дар маҷмӯъ дар ноҳияи Файзобод тадбирҳои бунёдкорӣ идома дошта, марҳила ба марҳила инфраструктураи деҳот такмил дода шуда, шароити мусоиди кору фаъолият ва зиндагӣ фароҳам оварда мешавад. Бобокалон Аминзода, Боболе Тағозода, Нуралӣ Неққадам, Ахбор. идомаи ахбор. дар вилояти Қундузи ҷумҳурии Исломии Афғонистон дар натиҷаи ҳамлаи гурӯҳҳои силоҳбадаст 10 корманди мақомоти полис ба ҳалокат расида 15 каси дигар захмӣ гардид. Кормандони сохторҳои қудратии ҷумҳурии Арабии Миср ҳангоми гузарондани амалиёти махсус дар шаҳри Ал-Ариш 11 террористро нобуд карданд. шарҳи хабарҳо аз хориҷи мамлакат. дар ҷумҳурии демократии Конго шумораи ҳалокшудагон аз вараҷаи Эбола ба зиёда аз 750 нафар расида, садҳо каси дигар ба ин беморӣ гирифтор шуданд. табибони ташкилотҳои гуманитарӣ иброз медоранд ки бархе аз сокинон аз эм кардан аз бемории Эбола худдорӣ мекунанд. ҳамчунин табибон тавонистанд 354 нафарро аз ин беморӣ марговар табобат кунанд. бештари гирифторони бемории Эбола дар музофоти Кивуи Шимолӣ ва Утури ба қайд гирифта шудааст. дар ҷумҳурии демократии Конго ин маротибаи даҳум аст ки бемории Эбола хуруҷ мекунад. қаблан дар ҷумҳурии демократии Конго аз 25 то 90% гирифторони бемории Эбола фавтида буданд. вобаста ба ин ташкилотҳои гуманитарӣ ба музофоти Кивуи Шимолӣ ба Итури иловатан ваксина интиқол медиҳанд. дар натиҷаи ҳамлаи гурӯҳҳои силоҳбадаст ба нуқтаи фармондеҳии кормандони мақомоти полиси Афғонистон дар вулусволии чаҳордараи вилояти Қундуз 10 корманди ҳифзи ҳуқуқ ба ҳалокат расида 15 каси дигар ҷароҳат бардошт. мувофиқи маълумоти шабакаи телевизионии Тулунюз, вазъият дар 4 вилояти қисми шимолу шарқии Афғонистон ноором аст. аҳолии минтақаи Қарабоғи шаҳри Кобул бошад аз зиёд шудани шахсони мусаллаҳи ғайриқонунӣ ба ташвиш омаданд. ба гуфтаи сокинон, силоҳбадастон дар ин маҳаллаи шаҳри Кобул давоми 1 сол боз ба куштор, одамрабоӣ, ғоратгарӣ ва шиканҷаи одамон даст мезананд. дар қисми шимолии вилояти Самангони ҷумҳурии Исломии Афғонистон гурӯҳҳои силоҳбадаст ронандагони 10 нақлиёти боркашро асир гирифтанд. силоҳбадастон дар роҳ бо таҳдиди яроқ 10 нақлиёти боркашро боз дошта, ронандагонро асир гирифта ба самти номаълум бурданд. ба гуфтаи ҳукуматдорони вилоят, силоҳбадастон беш аз 50 нафарро рабуданд. дар шаҳри Саупорти Британияи Кабир ҳавопаймои хурд суқут кард ки сабаби марги 1 нафар гардид. тайёраи хурд пас аз чанд дақиқаи парвоз дар майдони бозии голф ба фалокат дучор шуд. тибқи иттилои пешакӣ, сабаби ба садама дучор шудани ҳавопаймо дар сар задани нуқсони техникӣ дар муҳаррики он арзёбӣ мегардад. дар шаҳри Ал-Ариши нимҷазираи Синои ҷумҳурии Арабии Миср зимни гузарондани амалиёти махсуси кормандони сохторҳои қудратӣ 11 террорист маҳв карда шуд. хизматчони ҳарбӣ дар як бинои истиқоматӣ гурӯҳи террористонро муҳосира карда аз онҳо дархост намуданд ки таслим шаванд, вале террористон ҷониби низомиён оташ кушоданд. дар рафти муқоимати мусаллаҳонаи кормандони мақомоти полис террористон нобуд карда шуданд. хизматчони ҳарбӣ аз дохили манзили истиқоматии террористон дар ҳаҷми калон яроқ ва таҷҳизоти таркандаро ёфт ва мусодира карданд. кормандони сохторҳои қудратии ҷумҳурии Арабии Миср аз оғози соли равон то кунун дар минтақаҳои гуногуни нимҷазираи Сино дар рафти гузарондани амалиёти махсус беш аз 100 террористро нобуд карданд. дар қисми ҷанубии Австрия паҳн шудани бемории сурхча сабаби қатъ шудани ҳаракати нақлиёт гардид. дар шаҳраги Клагенфурт ки 100 000 аҳолӣ дорад, пас аз оне ки як ронандаи нақлиёти ҷамъиятӣ ба бемории сурхча гирифтор шуд, дигар ронандагон аз тарси гирифторшавӣ ба бемории суръатӣ аз рондани нақлиёт даст кашиданд. моҳи январи соли равон дар шаҳри Грасияи Австрия низ хуруҷ кардани бемории сурхча ба қайд гирифта шуда буд. дар шаҳри мазкур 13 кӯдак ба ин бемории гузаранда мубтало шуда буданд. аз рӯи маълумоти намояндагони ташкилоти ЮНИСЕФ, дар дунё шумораи гирифторони бемории сурхча нисбат ба соли гузашта ба маротиб афзоиш ёфтааст. сабаби паҳн шудани бемории сурхча дар дунё ин сари вақт эм накардани кӯдакон арзёбӣ мегардад.
дар вилояти Архангельски Федератсияи Россия бориши барф ба ҳаракати ҳама гуна нақлиёт дар роҳҳо халал ворид кард. аз борони барфӣ хатҳои интиқоли нерӯи барқ корношоям шуда сокинон аз истифодаи барқ маҳрум монданд. дар шаҳри Санкт-Петербург низ ҳаво сард шуда бориши барф ба қайд гирифта шуд. аз сабаби яхбандии роҳҳо даҳҳо садамаи нақлиёт ба амал омад. дар кишвари Ставропол бошад бориши борону жола ба хоҷагии халқ зарари зиёд расонд. мавзӯи дигар боришоти зиёд дар оғози фасли баҳор ки айёми гулкунии дарахтони ҳосилдеҳ аст пайдо шудани ҳар гуна бемориҳо ва камҳосил шудани ниҳолҳои мевадиҳанда мегардад. мутахассисон ба хоҷагидорону боғпарварон пешгирӣ аз чунин ҳолатро дар шакли машваратҳои амалӣ пешниҳод менамоянд. гузориши маҳмуд аҳмадзода. ба андешаи олимони соҳаи кишоварзӣ боришоти давраи баҳор агар аз як тараф барои таъмини намеи замин нашунамои зироати кишоварзию хӯроки чорво мусоидат кунад, аз тарафи дигар барои дарахтони мевагӣ ки аз ғизодиҳӣ доимӣ ва яхоби давраи зимистон танқисӣ кашиданду инкишофи суст доранд боиси дучор шудан ба касалиҳо ва паст шудани сифати меваи дарахтон мегардад. дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров беш аз 8,500 гектар боғ мавҷуд аст ки аз ин 5,500 гектараш ҳосилдеҳ мебошад. дар натиҷаи боришоти борони аввали баҳор дар давраи гулу ҳосилбандӣ ва то имрӯзҳо ки идома дорад дар ҳосили баъзе дарахтони мевагӣ захм ё доғҳои табиӣ пайдо шуданд ки дар сурати пешгирӣ накардан ин ба паст шудани сифати меваи дарахтон оварда мерасонад. аз ин лиҳоз ба гуфтаи олимони филиали суғдии институти боғпарварию ангурпарварии академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон воқеъ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров агар боғпарварони шаҳру ноҳияҳои мамлакат чунин омили таъсиррасонро дар дарахтони мевадиҳанда мушоҳида намоянд бояд якчанд корҳои муҳим дар беталаф ва бо сифати баланд нигоҳ доштани ҳосилро анҷом диҳанд. این بارشات همون به میبیارد که کسلی‌ها زیاد میشد، پند میشد. میوه دهنده باغونده نه فقط زردالو، شفتالو و سیب به همه‌شانده حاضر زیادتر کسلی‌ها نمودش ایستاده است. من اینجا اگر ببینیم اگر این نمودی و حاضر داغچه پیدا شدگی بعد از گل حاضر میوه کلان شده است. حاضر ضرور دور زدن بعد. امروزها باغپروران ناحیه باباجان غفورов موافق با توصیه آلمان با استفاده از داروهای سکاردو و پولیترین فورتر که 1 لیتر این دارو برای 1 تن آب و کارکرد بیش از 1.5 گکتار باغ پیش بینی شده است برای برطرف کردن کسلی استفاده برده بهره صفتناک و افزون نمودن حاصل با صفت میوه‌ها کارهای بی‌ضررگردانی را انجام می‌دهند. در ناحیه باباجان غفورов سال از سال میدان کشتی کارتوشکی بروقتی زیاد گردیده امسال به 312 گکتار رسانیده شده است که این عامل فراوانی در بازار و پایین رفتن نرخ این گونه محصولات میگردد. اقلیم ناحیه نسبت منطقه‌های کارتوشککاری ولایت چون ناحیه‌های دیوشتی و شهرستان پنجکین تو کوهستان ماسچوک گرمتر میباشد و از این لحاظ کشت و پرورش کارتوشکا در شرایط وادی با اصول خاصه زیر پلانکا در اساس توصیه عالمان ساحه صورت گرفته نشونمای خوب دارد. عالمانی باغپرور و سبزوادکار با مصلحت‌های آنها ما در ناحیه با خوجگاه دهقانی و خوجگاه کارهای فرماندهی کرده شدیم تا 20 فوریه ما کشت کارتوشک با 312 گکتار رساندیم. کشت ما در مهلت‌های اپتیمالی گذراندیم. نشونمای کارتوشک خوب میباشد. کارتوشک بسیاری آدم‌ها خرسند میشن که کارتوشک ما قامتش بلند شده است لکن وای کم حاصل میشود. ما باید نمی زمین رو معین کرده موافقی معیار با زمین آبیاری کنیم. معیار آبیاری کارتوشکی بر وقتی 600 700 متر کوبی می باشد که این هم باشد در دوام کشت ما باید نامی رو معین کرده نامی زمین باید 75-80% باشد. امروز که سهامداران و کشاورزان ناحیه باباجان غفورov تکیه به توصیه عالمان ساحه کشاورزی و باغپروری می‌نمایند در دوره‌های من بعد با عمل نمودن از توصیه‌های علما اساسناک شده با دادن غذای علاوه‌ای مبارزه ضد حشرات تامین آبیاری معیاری و دیگر تدبیرهای آگروتکنیکی امکانیت دارند که از باغ و تاکزار میدان سبزوات و پالیزی زراعت کشاورزی حاصل فراوان به دست آورند. محمود احمدزاده، دلشاد یوسفی، ناحیه باباجان غفورov برای برنامه اخبار. در همه شکل‌های خوجگیداری ساحه چاروداری ناحیه فرخار بیش از 39,000 سر چاروای میده پرورش می‌یابد. عین حال در 110 خوجگی چاروداری ناحیه معرکه نسلگیری ادامه داشته تا امروز 11282 سر نسل گرفته شده است که 101% نقشه دورنمو را تشکیل می‌دهد. گزارش سید جعفر محمدعلی و خورشید نادرخان.
در نوحه فرخور 110 خوجگی دهقانی به چروهداری مشغول است که در آنها 2755 سر چروه کلون شوخدار و 39400 سر مال میده پرورش کرده می شود. امسال در نوحه دورنمای نسلگیری چروه 101% تامین گردیده با جای 11068 سر 11128 سر نسل به دست آورده شده است که این نشان داد به هر 100 سر میش 93 سری بره راست می آید. در خوجگی دولتی زودپروری حصار عین حال 19964 سر مال میده پرورش کرده می شود که 7797 سری آن را میشد تشکیل می دهد. در خوجگی مذکور معرکه نسلگیری ادامه داشته اکثر چاروداران در موضع چوبک نوحه میر سعید علی حمدانی، چراگاه‌های موسمی نوحه تیمور ملک و حدود پرورشگاه سیاه‌کوی نوحه معرکه نسلگیری را به 100 و 101 سری رسانیدند. در موضع چوبک امسال 730 سر مال میده ذاتی حصاری خوجگی پرورش کرده می شود که از 442 سر سرشمار میشو تا امروز چاروداران 442 سر نسل گرفتند. شرایط موضع سیاه‌کوی نوحه فرخار که برای پرورش این نوع ذات سازگار است، بیشتر چارواهای خوجگی محض در این موضع پرورش کرده می شود. موسم بهار امسال حساب خوب نشونما یافتن علف‌های طبیعی برای رشد سویا خیلی مساعد آمد. طور مسئولین ابراز داشتند در بعضی موضع چراگاه‌های موسمی امکان است که جمع‌آوری و ذخیره خوراک چاروا برای آماده شود. با این مقصد علاقه نقشه چرابینی‌ها نیز تهیه گردیده است. عموما برای آماده کردن خوراک چاروا در برابر میدان بیده و اونوشقه در زمین‌های کرم للمی موضع اولمپیای نیز کشت زراعت غله‌دانگی گذرانده شده است که مسئول از این حساب به قدر کافی خوراک چاروا آماده و ذخیره کرده می شود. زیرا که از عامل اساسی زیاد نمودن سرشمار این به تامین خوراک چاروا وابسته است. در خوجگی دولتی زادپروری حصار تا سال 2011 همگی 8122 سر از جمله 3000 سر میشو پرورش کرده می شد. در نتیجه اجرای تدبیرهای بیطاری و به تلف نگاه داشتن چاروا دوام چند سال اخیر سرشمار مال میده ذات حصاری در خوجگی 11000 سر زیاد گردیده امسال در مجموع بیش از 20000 سر مال میده پرورش کرده می شود. در جماعت شهرک و دهات ناحیه رشت جهت عملی نمودن هدفها وابسته به اعلان شدن سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی تدبیرهای ضروری راه اندازی می‌گردد. این تدبیرها اساساً بنیاد مکتب و صنفخانه‌های ایلاوگی، راه و پل‌های ماشین‌گذر، مرکزهای تجارتی و دیگر انشاءات حیاتاً مهم را در بر می‌گیرند که آن برای بهبودی زندگی مردم دهات پیش‌بینی شده است. گزارش دیگل محمود از ناحیه رشت. از شماره 14 عدد انشاءات ورزشی بنیادشونده قلمرو ناحیه رشت به استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان ساختمان 4 عددی آن در جماعت دهات قلعه سرخ جریان دارد. بنیاد میدانچه‌های ورزشی یک جزء روند کارهای آبادانی در دهات به شمار رفته. در این کار خیر مردم دست جمعانه سهم خود را گذاشته ایستادند تا در آینده جوانان به ورزش بیشتر جلب شوند. از جمله سالها باز 247 نفر خوانندگان مکتب دهه قلعه سرخ به میدانچه ورزشی احتیاج داشتند. این است که مردم دست جمعانه به حشر برآمده زمین شفت مکتب دهه را برای بنیاد میدانچه ورزشی آماده کردند تا کارگران به کارهای ساختمانی شروع نمایند. امروز جوانان قلعه سرخ یک اقدام خاص را به خود قبول نمودند. برای فرزندان و برادران خود یک میدانچه ورزشی زمانوی ساخته استفاده داده ایستادند، چون که مکتب سالهای دراز میدانچه ورزشی نداشت. در قلمرو 20 دهه جماعت قلعه سرخ زیاده از 17000 نفر اهالی استقامت داشته. جهت عملی شدن هدفهای سازنده که آن ساختمان مکتب و بنگاه طبی، راه و پل‌های ماشین‌گذر، تالار و میدانچه‌های ورزشی، برقرارسازی کانال و خط آبی نوشابه، مرکزهای تجارتی، کارگاه خرد دوزندگی و دیگر انشاءات حیاتاً مهم را در بر می‌گیرد که با زحمت بنیادکارانه مردم وطن دوست در پرتو هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان مرحله به مرحله تا جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان محبوبمان بنیاد می‌شوند. ایدیگل محمود، دادرجان میرزازاده، برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. تماشابینان محترم، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار به انجام رسید. خیر، سلامت و سربلند باشید.